Što ćeš sada jesti? Vau, to je pizza. Izgleda ukusno. Pa, ja ću prvo probati, jer sam žut pa mi pizza odgovara. Da, ali rajčice na pici su moje. Linija? Hej, gdje je moja pizza? Quentin, uzeo si moju pizzu. Nadam Pojedi se sve rajčice. Fino. I sve feferone, naravno. Oh, obožavam to. A sad je moj red. Daj mi pizzu. Hej, nešto nije u redu. Na pici su samo zeleni jalapeno papričice. Moram li je pojesti? Nema šanse. Preljuto je. Pa, možda i nije tako loše. Ne, pogriješio sam. Wow, to je bilo smiješno. Pa, sada mogu probati pizzu. Postala je potpuno žuta, tako da je došla do mene potpuno. Želim spojiti sve dijelove i probati sve odjednom. Tako je ukusno. I kako se sir rasteže. Oh, obožavam to. Ne mogu stat. Wow, Quentin, tvoje lice. Što nije u redu s tim? Wow, moje lice više nije crveno. I vaša lica isto nisu obojana. Kako sjajno. Fuj, je li to limun? Kako odvratno. Pa, zanima me avokado. Prokletstvo. Quentine, Ima što ti. radiš? Wow. Da, imao sam sreće. Imam cijelu... Želim to uskoro pojesti. Ne, nećete ga dobiti, cure. Prevario sam vas, ali sve je moje. Tako je ukusno. I jednostavno volim. Želim pojesti sve. Do posljednje bobice. Ostala je samo jedna. Oh, i tebe ću pojesti. To je to. Završila sam. Usput, ovo zeleno lišće je tvoja, Wendy. Što? Ne, neću to jesti. Ta ideja. Quentin, što je unutra? Pa, ne vidim ništa. Ne znam. Možda sam samo halucinirao, ali pojeo sam sve, a sada je vrijeme za ovaj avokado. Miriše lijepo. Pitam se što je unutra. Da vidimo. Wow, kakva golema koštica unutra. Trebam je se riješiti. Gdje je avokado? Evo ga. Ali kako da ga skinem s noža? Uspjelo je. Pa, hvala. Sada sam prekriven avokadom. To je smiješno. Moram to probati, ali stvarno ne želim probati nešto s Quentinovog lica. Pa ću probati drugu polovicu. Izvadimo to žlicom i probajmo. Nije tako loše. Pa, u redu je. U redu, nastavimo. Miley, sada je tvoj red. Stvarno. Fuj, limun. Što bih trebala s njim? Tako je bezukusan. Kako kažu, ako ti život da limun, napravi limunadu. Sada ćemo malo pritisnuti limun kako bi se sok lakše iscijedio. Sada trebamo napraviti malu rupu u limunu i iscijediti sav limunov sok u čašu. Super! Sada imam limunadu. Hajdemo probati. Ali moraš zamisliti da sam negdje na plaži uz ocean kako pijem ukusan koktel. Prekrasno. Ovo nije baš ukusan koktel. Sok od limuna je nevjerojatno kiseo. Cijelo mi se lice grči. Miley, što nije u redu s Sada tobom? naša kosa više nije obojena. Wow. Istina je. I sok od limuna mi je dovoljan za danas. O moj Bože! Crna je moja omiljena boja, a torta je moja omiljena hrana. Kako je to super što se sve poklopilo. Wow! Kvragu! I ti i ja smo sada obojani. Ja sam ružičasta. Također, usput, moja omiljena boja. Wow, to nije sve.
čini se da nas nešto jako cool čeka. Ukrasit ćemo tortu raznim slatkišima. Imam ravne kornete s sladoledom. Komadiće čokolade i Doritos. Jednostavno ih obožavam oboje. Samo pogledaj kako čokolada izgleda kao zubi dinosaura. Pa, skoro sam završio s gornjim slojem. Ljepota? Pa To nije sve. Sada uzmimo Doritos. Ja ću ih ukrasiti. Napravila sam zid torte s njima tako da će izgledati ravno. Hladnije i brutalnije. O, usput, vrlo je ukusno. Želim to pojesti. Oh, čekaj. Što? Zašto je tako vruće? To je bilo smiješno. Trebala si vidjeti svoje lice. Tako smiješno. Pa, moje dekoracije su slatke. To su kuglice i jednorogovi napravljeni od ružičaste čokolade, a također i Haba Baba, moj vrlo omiljeni žvakač. Pogledaj to. Izgledaju tako lijepo na vrhu torte. Ljepota. Nešto nedostaje. Točno. Žvakača guma je vrlo slična školjkama. Pogledaj to. Predivno. Imam ga. Cool, zar ne? Pa, ništa cool, ali imam ovdje još korneta za sladoled. Usput, oni su također oštri, pa će se savršeno uklopiti u dizajn moje torte. Da. Ispada ne torta, nego neka vrsta čudovišta. Što? Pa, da vidimo tko je ovdje čudovište. Hanah, mislim da ti je kornet iz čela. I što kažeš na to? Imam ovdje jednoroge i sada izgledam potpuno kao moji jednorogi. Wow! Vidiš? Nove dekoracije. Imam Oreo kekse i slatke krhotine. Da, sve je u mom stilu. Zalijepit ću krhotine na zidove torte. Kakva ljepota ispada. Žao mi je, ali ne mogu čekati. Moram samo probati jednu. Vrlo ukusno. Hana, želiš li probati? Ne, hvala. Malo se bojim lubanja. U redu, radije bih ukrasila zid također, ali s nečim cool. Moje male jagodice ovdje izgledaju stvarno slatko. Bljak, kakva odurna prljavština. Dobro, sada će se koristiti Oreo. Okrugli su i ravni i mogu se idealno postaviti na ovu policu. Čak ću dati jedan keks, Hanah. Ne moraš, hvala. Previše su sumorni. Ružičasti makaroni su sasvim druga stvar. S njima će torta biti još više transformirana. Nije loše. Ali moja strana je cool. Ne, to nije istina. Novi ukrasi. Sada imamo čokoladu. Pa, probajmo i ukrasimo donji sloj čokoladom. I samo spojimo obje naše snage, zar ne? Da, izgleda prekrasno. Baš kao šahovski prijatelj. Mislim da je ispalo jako lijepo. Da, u pravu si, Hana. Cijelo remek dijelo ovdje. Pa, ako je torta gotova, onda ju je sasvim moguće proždrijeti. Probajmo što smo napravili. Vrlo ukusno. Tako ukusno. I guma i torta, ovo je super cool. Pogledajte mjehuriće. Nancy, probaj uskoro. U redu, hajde da probamo. Pitam se, je li ukusno? To je stvarno nevjerojatno. I sama torta također. Da, stvarno je super. Hana, možeš li probati moju polovicu? Stvarno? Dobro, tvoja zamjena.
ideja s ovim čokoladama zapravo nije loša. Pa, moram priznati, svidjela mi se. Nancy, uzmi pladanj s moje strane. Oh, puno ti hvala, Hanah. Pa, da vidimo. Želim probati Ove, mjehuriće lep. od čokolade. Oni su tako... Ukusno. I ova torta isto. Oh, jedva čekam. Stvarno trebam pojesti drugi sloj. Hajde da prvo isprobamo ove čokolade. Čokoladne jagode. Ah, tako dobre. A što je s mojim jednorogom? Hej, ti! Hanah već radi drugi sloj. Pa, to znači da i ja mogu. Idemo isprobati ovu lubanju i ove stošce. I kombinirati ih, naravno. Da, ovo je nevjerojatno ukusno. Hehe, razmišljaš li isto što i ja? Da, hajde da ne čekamo i samo sve pojedemo. O, da, slažem se. Sada pojedimo cijelu tortu i nećemo žaliti zbog toga. Oh, da, tako sam sretan što jedem ovu tortu. Ovo je najukusnija torta koju sam ikada jeo. Slažem se s tobom, prijateljice. Tko je uopće smislio te dijete? Ne možeš se odreći tako ukusne hrane. Što više jedem, to više želim. Oh, još jedan sloj torte? Moram priznati, pojeo sam previše. Sviđa mi se kolač. Napravi ga uskoro. Torta? Zanimljivo. Imam ideju. Prvo sastavimo samu tortu. Imat će plavi sloj. Nanesemo kremu i poravnamo. Odlično. Sada posipamo s plavim nercima. Evo ih. O, pogledaj to. Toliko je ukusno da ne mogu odoljeti. Oho, kako fino. Sada, dodajmo još tekućeg bombona. O, da. Prekrasno je i izgleda ukusno. Evo ga. Ostaje samo posuti Pop Rocksom. Keksi s eksplozivnim karamelom. O, tako si lijepa. I evo karamele. Obožavam Pop Rocks. Želim da torta bude prekrivena karamelom sa svih strana. Upravo tako. I opet, super. Izgleda tako sjajno. Wow, Etane, imaš li cijeli aparat za žvake? Da, makni ruke s njega. Dekorirat ću tortu sa žvakama. Oh, da, otvorio sam ga. Izvadimo ružičast. Žvakaća guma. I imat ću prekrasnu ružičastu zebru. Torta! Razvaljat ćemo nekoliko žvakaćih guma valjkom. Da, baš tako. Da, ogroman sloj razvaljane gume. Ostalo je samo pokriti cijelu tortu s tim. Sada je moja torta Potpuno gotova. ružičasto. I to je tako slatko. Ostaje staviti malo roze gume na vrh i ukrasiti s Huba Buba logom. Izgleda tako slatko. Spremno. Kako prekrasno. Prekrasno. Sada, naravno, trebamo dodati malo kreme sa strane. I završio sam. Ukrašavam čokoladnu tortu s Malteser s bombonima. Želim napraviti tortu prekrivenu čokoladom. Već sam ubacila sve Malteserse u rupu unutar torte i sad uzimamo Kit Kat. Oni će ukrasiti strane torte. O, izgleda prekrasno. I još privlačnije s posipanim Oreo keksima. Volim ove kekse. Upravo tako. I moja torta je gotova. Savršeno. Sada Lindsay mora pokušati. Da. Probaj. Lindsay. Wow. Kako super. Želim probati svaku tortu. Počet ćemo s ovom plavom. Uzimamo komad. Wow. Kako izgleda. Čak je i unutra plava. Pa,
Okus će biti dobar. Sada nastavimo s ružičastim. Wow, ima žvakaće gume u torti. Super. Ajmo probati. Cool. Mogao bih čak napuhati balon. Sviđa mi se. Sada ostaje da probam čokoladni. Wow, super je. Maltesers, Kit Kat i Oreo. Volim sve što je čokoladno. Oh, da, to je super ukusno. Ne mogu se odvojiti. Maryna torta je definitivno pobjednica. Stvarno? Moja torta je najbolja? Hvala ti, Lindsay. Sada želim kokice. Možeš početi sada. O da, zadatak je jasan. Počnimo s pravljanjem kokica. Ulite sve zrnje u tavu. Wow, samo sam morao otvoriti. Dakle, sav kukuruz u tavu i sada ga pokrijemo poklopcem. Oh, već se raspada. Da, ovdje je poklopac. To je bolje. Sada uzmimo Snickers. Napravit ću čokoladne kokice. Moram izrezati Snickers na male komadiće. Savršeno, sada hajdemo. Stavi ih u tavu. Upravo tako. Oh, bit će tako Samo ukusno. pomiješaj sve. Sve gore. Kakva ljepota. Jedino što preostaje je staviti sve u kantu. Pogledaj boju čokolade na kokicama. A, vojila. Evo kante. O, izgleda tako savršeno. I gotovo. Ali moramo ukrasiti s nekoliko Snickers čokoladica, naravno. Što gledaš, Itane? Moraš kuhati svoje. Oh, da. U pravu si, Mary. Napravit ću ružičasti kokice. Da to učinim, prelij kukuruz za kokice ružičastom nutelom. To je dovoljno. Zamotaj ih u foliju. I naravno. Dobro, zagrij. Da to uradim, gorionik će mi pomoći. Sve se toliko povećalo. Zatim je kokice spremno. Da vidimo je li ispalo ružičasto. Oh, Popularno. da. Kokice su ružičaste. Super. Probajmo. Fino. Sad stavimo kokice na štapiće. Želim napraviti buket kokica za Lindsay. Baš tako. Oh, da. Kako slatko je ispalo. Stvarno super. Prekrasno. Zar ne, Mary? Čudno. Gdje je Mabel? Wow. Odlučio sam donijeti cijeli stroj za kokice. To je najlakši način za pripremu kokica u njemu. Trebate staviti sva zrna, a ja ih imam ovdje. U redu. To je dovoljno. Dodati ćemo malo gumene prašine. Ako malo zadržiš prašinu u ustima i žvačeš, postat će žvakaća guma. Oh, i mogu čak i puhati balončiće. Super. Ok, trebat će nam veća veličina ovdje. Sipamo prah u zrna kukuruza. O, da. Sada ga instaliramo u uređaj i uključimo. Hura! Radi! Kokice su stvarno plave. Ostaje samo staviti plave kokice u kantu. Kako je ispalo super. Želim da Lindsay to isproba. Ali isprobat ću posebno za tebe. Izvoli. Wow! Je li to pečeni kokice? Oduševljena sam. Tako je simpatično. Želim probati. Ukusno. Hvala, Itane. Prekrasno. Pa, što se ovdje događa? Plavi kokice. To je super. Nikad nisam jeo nešto poput ovoga. Ukusno. Sada probajmo čokoladni kokice. Sigurno će biti ukusno. Obožavam čokoladu. Wow. Odmah ću progutati jezik, jer je nevjerojatno ukusno. Tko je pobjednik? Da razmislim. Dobro, Ethan je pobjednik. Juhu! Moj buket od kokica je pobjedio. Djevojke, molim vas, nemojte se uzrujavati. Sad želim limunadu. Napravi nešto osvježavajuće. Kako cool. Jedva čekam početi.
trebam kolu. Tako je ukusna. Svi vole Coca-Colu. Sada najzanimljivije je uliti kolu u kalup u obliku medvjeda. I evo ga. Upravo tako. Sada ga stavljamo u zamrzivač da se zamrzne. I oči također. Ulijemo led u čašu i izvadimo led od Coca-Cola iz kalupa. Evo ga. Kako slatko. Stavimo ga u čašu, a sada sve prelijemo s Coca-Colom. Kako divno. Lindsay će se zaljubiti u ovo piće. O, da. Super. A vi, ekipa, trebam Fantu. Ulite je u čašu. Oh, pogledajte ovu prekrasnu plavu boju sode. Sada koristimo jestivi gliter, naravno. Da bude upečatljivo. Bezopasni su i mogu se koristiti u kuhanju, a stvaraju prekrasan efekt za piće. To je... čarobno. Zar ne? O, da. Vau. Kako prekrasno tvoj koktel svjetluca. U redu. I uzet ću višnjin karamel. U redu, pomiješajmo sve. I sad umočimo čašu u nju i brzo je podignemo. U redu, ispalo je nevjerojatno dobra dekoracija za čašu. Wow! Sada napravimo sam koktel. Stavite jagode u blender. I promješaj. Rezultat je svježe iscijeđeni sok od jagode. Uli ga u čašu. A jedino što preostaje je ukrasiti ga šlagom i ukrasiti jagodama. Evo ga! I gotovo je. Lindsay je pokušala. Tako je. Svi kokteli su sjajni. Želim početi s ovim s pivom. Kako ukusno. Volim kolu. Super. Čekaj. I od čega je medvjed? Također je od kole. Super. Vrlo sladak medvjed. A što je dekoracija drugog koktela ovdje? Tvoje mirisalo To je super! karamel. Probajmo sam koktel. Jagoda. Super. Svidjelo mi se. Ostala je još zadnja limunada. Wow, kako dobro prska. Izgledaš kao da Pogledajte ti je iskrice. hladno. Mogao bih to gledati zauvijek. Teško je skrenuti pogled s takve ljepote, ali moram procijeniti okus. Večera, želim više. Ukusno. Hura! Pobjeda je moja! Čekao sam ovo tako dugo.